नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोगों का मारवाड़ी समाज का जो है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है मारवाड़ी सम्मेलन, उसका ये वर्तमान नया सत्र का पहला कार्यकारिणी का मीटिंग है। और हमारा प्रयास ये रहता है कि बड़े शहरों में ज़्यादा संख्या में मारवाड़ी समाज रहता है, लेकिन हमारे गाँवों में जो समाज की संख्या कम है, हमारा यहाँ मीटिंग करने का पीछे एक बेसिक उद्देश्य यही है कि छोटी छोटी जगह मीटिंग करके समाज के लोगों को जागरूक करना, समाज को जोड़ना और एक सूत्र में बांधना, संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाना, जिससे समाज कहीं भी अपने आप को अकेला नहीं समझे। क्योंकि आज वर्तमान में जिस परिस्थिति में आसाम था, हम लोग हमारे फोरफादर जब आसाम में आए तो आसाम बहुत शांत था। आज आसाम अशांत है और इसको लोग बाहरी ताकतें अशांत करने की कोशिश कर रही है। इसमें यहाँ रहने वाले हर प्रवासी, चाहे वो असमिया समाज हो, चाहे हम लोग हो, जो भी हिंदी भाषी समाज हो, सबको एकजुटता के साथ आसाम के साथ खड़ा होना है। आसाम का नागरिक बन के हमको काम करना है और हमारा जिस जगह रहते हैं अपने साथ साथ उस जगह का भी हमें सम्मान करना है, उसकी उन्नति के लिए काम करना है। यही हमारे संगठन का बेसिक उद्देश्य है। इसके साथ साथ हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, आडंबर है, कोई ज़्यादा पैसा कमा लिया वो ज़्यादा खर्चा करता है, उसको बैलेंसिंग करने के लिए भी हम लोग जन जागरण करते हैं कि पैसों का अपव्यय नहीं हो, पैसों का काम अच्छे जगह लगाए, आडंबर खत्म करे, कुरीतियों को मिटाए। यही जन जागरण के उद्देश्य से ये मीटिंग है हमारी। সমিতি আছে তাৰ প্ৰথম কাৰ্যকাৰিণী কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আপোনালোকে? আমি এটা সামাজিক সংস্থা, মাৰৱাৰী সামাজিক সংস্থা। আমি সমাজৰ কাৰণে যি ভাল কাম হ'ব লাগে এইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য। আমি অসমীয়াটো মানিছোঁ, কিন্তু আমি বহিৰাগত নহয়, মানে অসমত যি ভাল পায় সি অসমীয়া। বুজি পাইছেনে কথাটো? অসমক যি ভাল পায় এই অসমীয়া। আমি কোনো যি মানুহ দুখীয়া মানুহ আছে তাক আমি সেৱা কৰোঁ। যিমান ব্লাড ডোনেশ্যন আমাৰ মাৰৱাৰী মানুহে মানে কৰে, কোনো মানুহ নকৰে। আমাৰ চকু দান, নত্ৰদান চবতকৈ মাৰৱাৰী মানুহ বেছি কৰে, হয়নে নহয়? বানপানী হ'লে মাৰৱাৰী মানুহ আগত যায়। যি আমাৰ অসমত কিবা গণ্ডগোল হ'লে মাৰৱাৰী মানুহ সদায় আগত থাকে, সদায় আগত থাকিব। আমাৰ কামটো হ'ল মিটিঙত আমি আমাৰ সামাজিক সংস্থা কেনেকৈ কৰিব পাৰিম, আমি ভাল কাম কেনেকৈ কৰিব পাৰিম, আমি কামটো কেনেকৈ বঢ়াব পাৰোঁ আমাৰ মানুহ। সেইকাৰণে আমি মিটিং পাতোঁ। আমাৰ কাম মানে দুখীয়া মানুহ যি হওক তাক সেৱা কৰিব লাগে। এতিয়া পাতিছোঁ, এইটো মানে কোনো মানুহ খেলিব পাৰে। ইয়াত কোনো মাৰৱাৰী মানুহ নাই নহয়, অসমীয়া মানুহ খেলিব পাৰে, মিজো মানুহ খেলিব পাৰে, মেঘালয়ৰ মানুহ খেলিব পাৰে। আমি চবক মানে মাতিছোঁ, বহুত মানুহ আমাৰ লগত জড়িত হৈছে। এতিয়া আমি 3 দিনৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম পাতিছোঁ। এতিয়া ষ্টেডিয়ামত তাতে আমাৰ চব মানুহ অপেনটো হ'ল, খালী মাৰৱাৰী মানুহ নহয়, খেলিবৰ কাৰণে চব ৰাজি মানে যি খেলিব পাৰে এইটো আহক। আমি চবক লৈ আমি কাম কৰোঁ, খালী মাৰৱাৰী বুলি কৰি নহয়। আজি কাৰ্যসূচী হ'ল কি মানে আমাৰ মেম্বাৰ কেনেকৈ বঢ়াব পাৰোঁ, দিনত বিয়া কৰিব লাগে, ৰাতি বিয়া কৰিব নালাগে, মদ পান কৰিব নালাগে। আমি যিমান মানে আনা যোনটো আমি ভাত বনাওঁ বা কিবা বনাওঁ এইটো কমকৈ বনাব লাগে, য'ত বেয়া নহয়, মানে দুচাই দিব নালাগে আৰু বেছি ইমান চাম ধাম কৰিব নালাগে। এতিয়া সনাতন ধৰ্মৰ যি দৰকাৰ আছে এইটো ইমানেই কাম কৰিব লাগে। আৰু আমাৰতো এতিয়া কোনো জাতিৰ কোনো কথা নাই। আমাৰ জ্ঞানতো আমি বিয়া পাতিব পাৰোঁ, মুছলমান মানুহ বিয়া পাতিব পাৰোঁ, আৰু অসমৰ মানুহৰ লগত কথা বিয়া পাতিব পাৰোঁ, আমাৰ অসুবিধা নাই। অসমীয়া ছোৱালীৰ লগত আমি বিয়া পাতিব পাৰোঁ, আমি অসমীয়া ল'ৰাকো আমি ছোৱালী দিব পাৰোঁ, কোনো অসুবিধা নাই। বাছ আমাৰ হিন্দু হ'ব লাগে। প্ৰাইড নিউজ 24 সত্যৰ দিশত এখোজ।